Welcome. Kalesia Limau, eu quote me meneu yang Kitail, Kalesia Limau. So Krais has truly set us free. Krais has truly set us free. Christ Jesus kasalatat ki Kitaila. Okay, panitak salatak samtib, salatak santa token trepel, salatak sang patak sapung, salatak sang sawewe. Okay, Krais kasalataki Kitail. Kasalataki sang Kitail mela sudran ke koporoporen kolanan lang. Okay, mela na ramastipan, mela suja Krais rechal, chaipan, chay suja ko kolanan lang, chaipan lusang na lang. So tama Krais kasalataki Kitail sang. Maurin sarwaru, maurin lost, kolang save. Okay, chay kakanda. My unsafe friend, tayo mo. I friend misek yang komorla. Okay, kaiting chay koros komorla. Komorla or ko yang koros, ap kaiting koros saledeklahr. Ime chay wiya patapatangki. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't try to tie up again the slavery to the law. Okay, yo kas ko saya ma i-share masana ito ko komyungoy kita namperong ko na pata. Kitail me ipsapal. Okay? Ako sa saya me puwede Kraisa kasalataki Kitail sanger. Maurin sansal nantip, maurin lituwi tepel, maurin sasakot, maurin pongi tikitikanani, te tiyak me tiyak naramas. Okay? Te kamelel sapungkan, akjailen kolokol sapol matel freedom. Okay? Kolokol sapol matel freedom. Eu point me como yo ngoy kin kokola changalalala ye religion spirit. Takot religion spirit. Papa ko tap soja ampui. Papa ko tap ni wiya ni anapa. Okay, tu aja soja ka wake up, soja inspiration, soja mong yongen anane te changa te perenke te yoke megot me fire sinya yang sarau kau wait. Okay, ansa macam kutong kau no child more child gone me a child more in so long excited chorus me mera child bertar men kapakap men what up on all along on the way to which ania child you say lak nan more what mia ngenen religion king kicks in tamin dag religion amo yilo kayan wayen mo ngenen ana pa ngenen buya pa. Okay, mekin Kitail. Okay, pak challenge buya chari, challenge yen watawat chari wata solar aletika wait cup solar limpakan ko to me kapper Kitail da solar kasik me kot pan masanto fresh. Okay, makcha mimina sangon relationship me yogi perenki look forward to excited I me Holy Spirit and more. Okay, yesa me ipsapala yap. Just go with the flow. Solar rangi, solar pil kon. Okay, tamu tan chaikin kon niya chapinaleta. Krais ime warning at toktoke. Ime masana warning Kitail. Kolokol freedom, the joy, the freedom and rong sang kauno. Freedom and terkolo the chiakta anapata uyapa me. And below Kalusiami to come up with child, nine say like and more what challenge depend come up with child up wiki solar and sarawa yet dog. Rajigatukayamet. Listen, Paul, I tell you this. If you were counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. Okay, you can say kumail wrong mau ngoy Paul. Tamen dak ngoy Paul. Wait, kachaman kan railisi yo. Okay, scholar, sampatakan ng kusonet, realme wiyata, mo kaita wiyata, pwede circumcise, esanganan mo na pramo. Paul, Israel, high priest ka, Israel samoro ka, kan wiyayan chon sarawran circumcise, parampung laren court. Pwede ipsapale raposon la Jesus, the other message.
Okay, the other message, imakarata. Como yo ngoy ang sa mga ipsapaler, kita kasakosaya Jesus, laut sangera kasakosaya ana patawiyapan momotso. Ewana pan wiyapan momotso sangan. Kamatip sarawi, kay tegasweta, chay ganinda, sacrament, ana patawiyapan. Kamatip sarawi, Bukan mau larenggot, rekampung larenggot. Kopopod, pekampung larenggot. Okay, answer what? Como yung ngoy chapan batangi, ipsabal ren Jesus, pokamo yung pung larenggot. Okay, nana child memoran religion chaken matawame, a child circumcision to which a pola kasayawasa. Mal matawama, while circumcised kan pang kam maur kumail lat, kapung kumail larenggot. Paula kairtan nan kosonatan momotso asa tame rawiya po kairtan melale. Okay, to which como yung ay chasayer ya chel programa kan magchaikin matawa magchaikon nong wiyanan sarawikan dana na chay sailakin saulang pag chailang konda claim me o yang peptay sa pangkolanan lang. Okay, o yang irakapopo so emao mamao. Imang kasaya me basa na natapong lareng got yip sa palren Jesus. So ima Paul intindayang rail wasa. Yayi ngoy Paul ikatamang kung kumail me circumcise. Makmail ka-count, makmail uye papang amail circumcise me pang kapong kumail lareng got oriya so takatapang Krais remail. Okay, bildo cha como yo ngoy. Ngayon so me so ikin lama me puegi ko la sarawi iyang saulang. Okay, puegi ikairta iya sa pok sarawi mo ilama me ya sa apusosa. Peso changen sarawre. Ikin watawat okay back. Bis chakaparan kita bilwan kita es chuyak sana imor so jala mungkot re awiya tiakio. Ikarapana aikin ko saya lokayang wayonda religion spirit. May wiyak tiake way papakot imiminan ngenen ana bawiya pakaitek ngayon sarawi. Okay? So imo po alkos ko saya yung rail wasa makmay pang ka-counter may wiyan circumcision wiya papang at tama chailan larwiya ariya so chaka pang Krais on kumail. I say this again, if you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. Okay, so ako saya, makumail, ipampileo ko pre yung makumail wiye papang, kumailang kakpungularen kod, pwede yung mail circumcision, ariya ko sanet pon. Pwede circumcise wiya ko sanet yo, makat papang yo, pwede kapayata ka na kapayata pon. Moses ko saya. Yawang ko sanet Moses kita. Wala po kisama. Okay? Moses machaping kita ko sanet. Mo makauno kiyang ko sanet. Ar ko sanet mero kapayata wala po kisama kahit ko sanet isa ko otra. Matawat turun ko sanet wo. Kamu yung ngoy aramas. Yamu mana chaka kapayata. Pajay. Suja kela pajay. Okay? Chay pugiti ti. Butani nangan break law mimir red child. Okay, kete prap, kete ligam, kete kailok. Okay, so inana apal. Apal ya, so apalin kachailen kapayata. Makareta kapan matawa power and limbakan God puenta. For God so loved the world. Tamen dahil kauno limbakan sampa kauno ye rirong tikan korrespombop kosonet ka tinturalas kamorraila. Okay, kosanet ka mengkai nene la traral wiwiya apre deep chamongod. Pueki rastyo pungla reacting rekangkamome yang rawiya papane utuk apo sa jay butila la pariye. Okay, so for if you are trying to make yourself right with God by giving the law matawa Saul and so Saul a young samoro a young kaskas hooligan right keep the law and so what if sapaler and Jesus is solar kosaya dame kosaya ranjo. Okay, como yo ngoy chachun to talk and momot sa matay sapal at patangan sa bantu tuetra. Okay, chapan patapatangir ipsapal ren Jesus more cup ren Jesus kolula wili kap sopelan Jesus mame Paul kosaya wasam. Okay, make yourself right with God by giving the law. You have been cut off from Christ.
you have been fallen away from God's grace. So kasaya yang ral makmal biya kasakasampalagi cho kosonet kan ak arya pukmailen ka pungularen God arya kumail pen lo pukasang kumailer Krais. Okay, ceka kasaya me en Krais Jesus cai kapakap cai katanga maran Krais nana cai kapakapakan ap nana cai stylen more cai memorun kosonet kaono Paul kasaya yang ral mengkalesia kame kumail kisanger katapang Kraiso o kumail popsanger kalangan. Okay, you have been fallen away from grace. Takot popsang kalangan, fallen away from grace. Grace wo wat ki komyo ngoy tipan. Chawiya na chawiya memor na chakosonet kan. Apo kichan metawa makotan perengking kichate chan yang morla. Tekichan tiar masamas ren kauno, akauno tachakat kiyang child Jesus. Arma child Chaiban lugayan Jesus na child maur a one Jesus yeyas lala child pam por ye liki. A child wiwiyakan wuklar, a child tailong kan maular, a child kangodi kan soralar, a child librap kan solar. Pokita one Jesus makachlong laleo por ye liki. So chasolara nane kapayata ko sonnet. Pokita Chaiban automatically maur ke mauren code. Pagkachal angkir ngayon sarawi, miyayer limpakan kot o limpakan aramas pang koto. And so may Paul, kaya Moses kiyang men Israel ka, itita wen ki kot nukosunod relam, remasa kot, me pilipil kanto kak wulian kichay, kahit yung kichay koros kak, chay sawar. Okay, so sangan wewo puka, pass down. Tuwaja Korea yo ma kachal mimir nan moin Jesus a kachal memorun kosonnet. Okay? Jesus a kachton peni masani is chokoton kasorela kosonnet apoy koton kapayata remail. Tagot kapayata. A kachton iputina na child more pok child kapayata. Automatically a child more maular ta child anane kosonnet. Okay? Po kosonnet ang morun katiwo. Aramas katiwo po ekresos o kitip. Okay, I hope kam gajan mangi dami sama ko saya. Apo ko saya makchay uya papa nga child kapayata uya pa na pa kan poko temperang kung child riak child lusanger kalangan. Dami chay papa nga child more en Krais, a child more kapren Krais mengen sarawi we ala let child pog child sapal. A child sutokak popsang grace of God. Chay panasame Oy bang kapakap chakaw no kak makon tepekan amen pokita imimenang kalangan aklang matamatawan men masa ko puye kiaral mimenan law raban mayroong kuwan sa praban kamela ni red songkan kahit kikos kasi michel solaranana mayroong maurin itaweng ko chan so ko makamop Ema kamap pura songon katakong kot. Preschono kasama pa kong rail, mapan ma kong rail, marapiliang reasa maraschuwar. Samarokan dyan mawarong kot. Atame Jesus wiyayang komunyongoy. Wiyayang kita samaro. Ime high priest. Ime samaro lapalat. Komunyongoy cha samaro. Isto pa yung sukata. Emnang puksarawi. Emnang kautiyali sa kriyaw. Limaw lele sa kapamwatakalawasaw. Tame Jesus wiyayang komunyongoy. Kamakalikin kutratan tao. Wiyakila komunyongoy. Namarki. Wow! Namarki na wirodoro. Chuso chabang kapakap chabang kaunta chepel. Kaunta totokan chepel na chay maur. Na chay paninay. Okay, na chay way na sampawat. Chay chukapakapin partisan chepel. Chepel mimipan ne chay ka. Okay, so wiyayang kachay samaro. So riyawa njang Krais wiyayang kachay nan marki nan in the kingdom o kachay samaro. Samaro wat ki kesalara na kola lang chay katlingan chay king kola ren padrete nang singkoko no. Chiaken masma. Chiaken nan katete nan law. Chiaken nan katete maring. Porque ngola sa karoki priest kan poras chowar okay porque Jesus yeyas lalaja chakak lokayang court chawialar priest chayang wiala samaro
Karena cebang uya kapag pok chay sapal ngayon sa rawlale pangawat kung chay da cebang uya. Ok chay lenter uya. Aramas mes chay sapal koros rekokondra meresoutar. Ranane wala aral kapag ko ekis wasatoror. Pwe amanen wala rengkotar. Kay ten kichay mo. Kichay mimir ng kalangan chay salami minang kosonnet. Okay? But we who live by the Spirit eagerly wait for receive by faith the righteousness God has promised us. Okay, kichay la ka mamamor ko ngayon sarawi, kichay sa mamamor ko sonnet, kichay mamamor ko ngayon sarawi, achay poson ko sang rengkot. Ibigos ko sa yagik chay sa chay sapal, chay sa kakamomayang poson ako sang rengkot. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or uncircumcised. What is important is faith express itself in love. Okay? Pwede at poson la Krais solar katraba makta circumcised teso. At makasampal at chay poson me poson sang limbak. Menya limbak and court. Kaitek limbak na ramas. Okay, at poso na posan san limbak. Magchestyo ale Jesus, chestyo ale limbak and God. Matawa, John 3:16. For God so loved the world, He gave Jesus. He didn't give money, He gave Jesus. So, magchestyo to receive Jesus, we are not receiving God's love. Okay, God loved the world that He gave Jesus. For you to receive God's love, you and me is supposed to receive Jesus. Jesus is God's love. Okay? So, imekarada chayan ja sarawi. Yang, so ikaparengki ay maura. Ikanki ang Jesus ay maur po itemelelin sa ulang la. Ariya ay so saraw masang. Imiminang ko sonnet. Iwi ko le saraw ngay so matamatawa. Maincha coach pan pa kay yola po yan sarawi. Maincha coach pan peren kiniya ran wech po iwatak na ipuk sarawi. Ime la wasa ko sa saya. Ime Paul ko sa saya. Tiyang kan mag-check yung buyak chay matamatawa may kaparanong God. Tama ko yung kaparanong God kamo yung ngay wan ki Jesus. Tsaka sa molon Jesus na nachamor. Niya tsaka sa mo Jesus, tsaka sa mo limbagan God. Limbagan God kay de feelings, kay de kakonda, kay de limbagan mo kitidawi nan amonyong nan kilimog kantaryak. Limbagan God. Kay den, limbagan God is Jesus. Karada aramasa man reject Jesus, reject God's love. Ay makamuyong ngoy panluski sang morsotok. Puya ko saya, Israel mo poson Jesus. Rabanan ka morsotok. Chapan ko saya poson Jesus majestic sapal. Chapan lama mamiyata poson na naramas o poson mo ko sang renggot wak pasang. Poson na naramas ikininta posonin Satan. Puya ko posonin naramas today en kamelele am insinay. A posonin God ikamelele iwaniki ibang kapayata. Okay? Isu, you were running the race so well. Who has held you back from following the truth? Okay? Paul, kalokong erpuina, onia prong Israel, resolar wait kingen sarawro puralar ni ana panaramas. Ayi warning on kamyongoy nan kita kami sapal. Ni chabia chel ngen saraw kamagat kichel ngen sarawi kito ang na chel pata chapil men pen kay si salape pertak lok ayo si luli soran kapakap. Okay, so chamenda ko ikalok pagita ngen sarawi lululen ngen saraw kawkawit kichel. Wasa pe itangki Kawiyat chang mauran trayo atana ko lugiti sang tamemelelo. Okay, so kamo yung ay kakasawiyat chang maurin sa ulang. Ang sa mga religion kiksin kachabal mendagla damag chasa. Chabang quiet time chasangon mercho yo wolel kachabendak. Chabang kalok chelalis sipalat wecha chay sa chuwa marain ng gotre. Solar conviction, solar siniya yo, solar
limba ko solar may kon me ngayon saraw me kamakit ay mapol ko sa yawasa tama uyawi tama kumay solar pakiyakit tama melelo. It certainly is in God. Ipanin tayong kumal meso ko san ren court. Okay, ang ilan lipore right. Pwede ngayon backslide, ngayon sa upailar, ngayon sa kautilar. Agan miyota ren Kitail sa ulang koras. Ariyan sa mga campaign nurong ata mo maur, kasi so limi kumyanya. Ikin nurong ata tapo ischuk pilkin 100% ang sa korusya. Ikin miyata tip, ikin sa kautila, ikin sa lalapotla, apo ikin sa wasan ngayon saraw, ikin konta, ikin sa wasaya. Nan masa no, pen miyata ikay so yaramen au yau yang kosansanti, ima kauna pan liki yang king komi, ama kokoir tanan amu relationship ang court, kom ka karonga kapitian ngayon saraw yo komi tawen. Okay, so emasani wasa, it certainly is in God. Amokitikan, mokitin puralaw yuya amal ngayon religion and esotokosan ren court. For he is the one who call you to the redemption. Kauno kapitru kasange kasalatagi kasange morin sansalan. Kareta tama kami milalen es chukusan renkot. This false teaching kasaya padak likamakan is a little his at wajak sinis. Spread through the whole batch of to niyagan koyang nan plawo kapelapela campus pasang. So do wajak sin padak likam kiskin godi. Teksim wiwuya so darkis magjagan embrace magjagan hangata akin tiala ok chay puruta chay wiwuya yer megot me chayla same chay chukonon wiya. Okay, I'm trusting the Lord to give you from believing false teaching. Tama Paul tuwang renral men kalesia ka ita me ibang ko saya pen ngoy ni ay kalkalok teren aramas me ronger masano may sapaler pwede sojo grounded sojo udane buti lol nan masanang got wae wang ngen sarawi ap changseli teren membombe me ale tanganen called takot called patak likamakan mo ko saya Jesus sa patak pa yan seli the truth. Okay, melelo. Okay, patak likam mela kowi sansal wasakis ompanene pang kapakap tunuk kapangkolanan lang. Patak pukalikam chesripantiar nan puksarawi ayet wialar ana panaramas. Wial I religion spiriten ma. Okay, religion spiriten ma so wala warni Israel. Okay, warni kan Israel me wiya kapakap kaunong kasale yung Israel. Wibang prong kasaya buwe. I certainly, wait, verse 9. Irajigitik tuwa, kumalakan mapachakotsta, iwiya, sherong kacay kalesia limao. Irajigitik tuwa. This false teaching is like his, moy ko sa yaya, rarasang kisinis, mebanggodio, kambo sa basang. Karata yaraman mo ito, ang rachungatak sinalan, wrong teaching, ka school mes chumelel, ang gotong kaway kacay lang. Aramas me soja grounded ko sa yayar soja lol nan Bible study in masanang kot o iye wangen sarawyak men luslamo men changalamo men alemo wiyawan ang ko na pata. Okay rapan so confused tota ralulugay ang ral turen kasawe matawa basa ng posono site parakwe akan biljang aseli ka school chekan mawiyato men kapungpung tuwa chaka rajangata poran open door pungen southern floodgates into your life. Ampuka i-challenge korusya me asa me sekaska school ki sound doctrine takot sound doctrine me melel yermen changseli ap kom yongoy kasinen nang kono bata aliale ka school kan koirta o used by God. Okay, i-challenge maturing challenge koyak lana maurin saulang pagjalan udan papa ko ni tipak akay tak changseli aleta seli turren ka wait medyo meuya koit kapantela kuprango ten yas retail imo Paul experience wasa yo ko to narama sa kanaletar false teaching
Okay, so kasi I'm trusting that the Lord give you from believing false teaching. We kapagi ay kotan para sangu kaskuli kamakan magkikiniya nga ledi. Itatuan ngo yan sa what? Imenindayang kumail. We gitter. Pa Bible study ka kita. Kawit man tama. Tama rong ka kawit ma. Makasajay kita makalialisan ng ko na batayang ko rabaki kasajay ki. Maka sang ni kawitan ngayon sa raw may char, ay siya makapananana kalaw dela penam tayo mong god. Penam put tango kan makasayar ng practice. Magtsakasaya healing o deliverance, kasi kiyang healing o deliverance, yaraman siyang sili nananaman healing o deliverance. Kowe ng scripture, o kapag kukotin yusuk ng healing o deliverance. Chas siya na pakisili teaching kan, may paninin confused. Ija may kaskul kan miya kutong kasama na, tama kauno, patuga dear chailen buya. Okay, okay, aramas kaninda. Oh, kau na bata ipsang mama, kau na bata sa ipsang wasaris. Sa ipsang re, I mean re na ipot, pues sa mo into kich planeta. Ipsang re ang kot, o pekar yo mo, kau na bata no maramas sa kampuran mo sa uchuk. Okay, imakarita ika melele taulul madame share koros me puli yewi sang wasabo so jew sang ang puk sa tatong lekan puk sarawi lekan no King James de kawewe ni Pompe so jew sang ang puk o tawasan ngin sarawi so jew sang karatama ya ke so jew char kita makaliala kali kapanim saklanan false teaching we are kaita kasai we. Okay, God will judge those person, whoever is, who has been confusing you. Paul kasi yang ral kau na pambing katik. Iral akan magoto kikiyang kumail kasapon sa wewe. Okay, child motive child sombatangkan chay men kamoro laramas, chay men renaleti me melelo kayerta. Tek chay men yang atra sansaligi. Tek chay men yang atra kaping seliwasa. Okay? Inanang kasambal, buwapin, makchay sa dyan, surak, chay pil, yang chakap kapul masa, no? Okay, bakchay sa dyan, lesang ngayon sa rawi, chay pil, yusa, chay mata-mata, chay pil, yang chakap kaping siliwasa. Aramasakan mo pakpaki po ramen rong. Men lau, ikakila kayang chay der, men rong, sang aramas, cho. Kolan masa ng god. Kolanan masa ng god. Men Macedonia kan, ime Paul kung kosaya, Tone wasare men Macedonia rep kila rail mayroong ng tatokong god sipala wana rail kak rekolanan masa ng god murina rail ronger patangan pura lasta tiki pura kang preteloti iya ta attitude kajan chang katrapon paki silinan Zoom Facebook kang way sili akaw no irong sutra child pain time mongi. Okay, mamia pain a child time mongi. Chay ban safe. Nan masa ng God. Chunta token nan kona bata a chay kisakis pali chotong child apostle. Kisakis an apostle. A child pass and a child mongyong men trainida aramas. So ime chay wuya chay wu wasili lesson kan. Esotra chong child akan mekin jojo kona bata. Mumot sa koras. Maltes wot ko po masa ng God, may bilbantiar, kaskul kan ng pain, sapol mo may puksarawikan, ar kumay lampil sope yung pain, no may laramasakan, o train yatanan masa ng God. So jabageo, chay bani charki, meni chay laramas asoyer masa no. Makamuyo ngoy kapkapulita masa ng God, just to wayrong ka marapangkola na lape. Agajay nenen, sutuko ng babakot, po ijamajawiya, kasamin ne. O karamba tatoken kot. Kamu yo ngoy som baba ko tapang way rong ke kamorlan ni telaramas. Kaiten jelen patapatak chori. Kaitek patak men sansal. Okay? Masa ng kot kauno ngongkilar masa ng kot ang kapulipul po yung kamoralaramas. Arma tapatangkan sa kamoralaramas. Chapis chuk ngongkiran repent parang kolulaw so pelang kot. Chalte yang patak po isang wrong teaching kam kito aramas. Aray malial pinginsal o sutra no kachapan kumarakao na patamor so teso. Paul ko sa yayar wasa. Okay? May ban watakitisang
Eko saya wasa, dear brothers, ira chikitiki sa kayo, ikarayang skip up ya, ngayon sa raw kawait kaniya. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why I'm still being persecuted? And riyaikan, olakan liyakan. May wiya patabatang kita makmaila nane circumcise, nito na maila sa me imekin wiya, at may wiya lokolongki kita ay patanga. Takot lokolongki, uwang, persecuted. Kay tisa nga kasaya, if I were no longer preaching salvation through the cross of Jesus Christ, no one would be offended. Okay? Iwasami men last kila. Ay ikarayang close, chela reduce ang point, kasambal mo Paul, songasongan emphasize. Ako sa kasaya, may wiya, patapatangi siya, kusonete, patangkan mo kumayla sayer, nituan ay wiya samaraw, te saon, tuntotokan mo motso. So siya mapanuwang niya, apwegi ay wiya patapatangi ka mo rin Jesus, imak kareta kamay moal. Chaiso kakirongan sa upagat. Chaiso kakirongan sa upagat isi maramas kayo kay longi Kitail me patapatang maur sotruk. Argaga kelang kalawan Satan akang Kitail me bombeyan ipsapal pa chailang yang kolanan lang kang me bombeyan na sota tame melel. Okay? Paul experiencer. Maya ko sa iya ko sa nato socha me manuwang. Karos changat kang ko sa nato religion. Ngayon religion spirit apapali. Apoyegi aso ikalaro yudir patapatangi ipsapal ren Jesus. What the pain what kongkomi? If I were no longer preaching salvation through Jesus, no one would be offended. Imagaratay igin patapatako yung ikan patapatakcho ipsapala koros pebenet koros moltar pukita ngen saud. Kahit yung kumail mo, session din tama kumail ngen saud Megang senpatangi ipsapal ren Jesus pan buiwia tra akatiamau orain pokita ekang challenge salatako kotong child me ipsapal ren Jesus chay solar me bangko senet chay ka automatically kapayata ko senet chay more kap ren Jesus chay solar bangkola nan hell so mau solara manaman po child ngayon south solara so tra pung po child okay isalataklan ma Gitail salatakla so gitail wiya patapatangi salvation more so to kren Jesus. So ja ewa jail patak. Karusia matawa remember the rayam papa court namparang kono pata ija jail patakan masa jail. Okay? Ta jail patangi kamo ren Jesus. Poita ren Jesus. More so to kren Jesus. Hallelujah. So tama Paul, hirayli tawan Jesus more child, tama re-experience child wata kata exactly and more ran pukat pokita nganon religion api ati aramas purala especially kita kami sapal child jokala okay solar on fire nganon religion o kicks in we so gaudri so solar tami ban buya kang goda life para mas te kailong ginia. Man. Hallelujah. Bless you, Heavenly Father. We come to you. Kalangan kiyang kamusabal mamalimbak. Ponay mauro pon korusia kan may yang yan ang timet. Korusia mabilban iwan fit iwan more. Kapayang gotang kapulibul iyay kapagap marmas may pangkuan sabal mamalimbak. Kay dekse songon katek te kiti aramasokat. Ngayon di ka makan koros makilig ka mga aramas out. Ni marangkaun Jesus. So jam pungo manaman can bilkido false doctrine. Likamon patangkan koros makungkuwan kasamene tame melelo and overrule nan mong yung anarmas koros may ipsapal. Rabamben discern pwedeng ngayon sarawi. Sa kaprayang komiyat kapeng kasapag kalangan ng kumakaun Jesus. Mawiyat kaun at sang kumor kukulatra. Amen.